Balei pi ki perlok para banget ba ya sim mentah ka di kaji kai ni am jeng ni mentah ka step ka sina kong jong ka tayo. Apliang boran pi dak jeng kemen dak dono dak kemen sim pat nga ong ya pi nga JOWAI ru ya pi ba balei kurku ka do ya ka ne ka jeng sim mentah jong pi pat ki be pentah jong ka jeng im jong pi. To balei jong ka jeng im kurku ka do ya pi kurku ka do ikam ka jam chutmu jong pi pat kurku ru ya ka ne ka ji sim mentah jong pi ji kai ni am hangat ka ajmentor pi pat kan ajmentor ya gitu kibril papia selok ya kan malakasi tena makata tungen sedang yang jika ini am jongi tak apa khot yo ble lomba ka JOWAI jongi ha ka kerteng pa baru kon ba mesim ba khot amen they try kan rat ngidap tang ka jisongu yame amela kar khu mal ka do yangi kalau poi biang sakawai kata yo nang kong jong nai ba kandai mela kar khu yangi baru istayo par ngila songu ya meng yo bencam sekali tayo benang kong piang kasina kong jong kata yo rakat ke songu ime bleng aku bantuan nak ku ikir ki pai belajar awas ngap ikir jikai niam nak ku jikam jam jiki jutmo joki par ki be jiang luat jeng kwa joki bleng kar ku lam so bai ke jikai niam jeng ai ke jikai niam jeng ni kan ai jem to yang ni bak ngan ai jem to ke be pat ni pa ni ki ne daw Chris Trei jong ni amen teng apan buat man ko para dak pule dak je pule nak tien jong bele achim ne kan gospel jong Lukas kanong barsan ibe ter si sin ba Jesu dang yang harut kaduria jan Nazaret pergi pai ba ke la ya bot ya seu pan sngap ek tien bele uli I art liki ling ba yang harut rengkeu kinong tong do kha ke la hia naki bat ke ya sat ya la ki jar Jesu la kêu hak away na kita kiling ka jong usimon bat ulap ha ya panyat kampaji narang keu Jesu ula chong hakaling bat ulhikai ya upai ba endaw la dep kren ula ong ha usimon kawa ya kaling saba kam jliu bat topeno ya kijar pantong Gunung hikai la jubab usimon kala Trei Shitom barok simit bat Ngim sim ngat Trei ba me ong kumta ngan peno ya kijar kila peno ya kijar bat kila ngat sistai ba kidok hadu ba kijar kila jan prai kumta kila kawat ya kipara nong tong do haka weipat kaling panyawanya rap yaki kilawan bar kilaya pendap yaki ling baro ar hadu bai kilajan ngam habau Simon Petrus uli ya kata ula dem krup hakmat Jesu bat ula ong kino nanga ko kenrat namar ngalong ulong pop me maupat kiwe kila lengo ngan ya ka jingbun kidok ha pa kila ngat kala jia kumju ya ki lok usimon Jacob bat Yohanes ki kon Sebedi Jesu la ong ha Simon wat sep ting la du menta pensa tong breu ka gospel jong Trei ka jingyaro ya me ko Chris Keperlok bat para bangai benye aku aban ya peson leban hikai ni maka dia step tak kajing pule ke bangadang dep pule ye pimentan kajing pule ke besar tenat Jesu le dei panyaro ya Petrus balikan hon jong bagi dia Shitom barok simit pantong dokha hale ka we ke basau si pat barok simit ke tong dokha klamat iweru pa dokharit Sebab Jesu lo orang penok sebab kam jeliu dia kata lo orang lekeli ke Hadien kata kena por satu pilangat kau Jesu ngim sim langat ru em ngetai barok simit ngim sim layo maong Jesu le banyarok kita Shitom ceki dia akan dia kepuapat Jesu lah dia banyarok lo oikin lo sautu ba maki kim sim langat nak kata jing tong do kha ju ke kan he si kai ke kan he
Kajing Trei Shitom klam Jingkyrkhu Balei kalong le no e. Kajing Trei Shitom jongi klam Jingkyrkhu Balei kalong le no e. Hato kani kajia ya baro klam pep. Antak teng Trei Shitom ki beliau ki yo. Pakum kani ka kep ngi seu Trei Shitom klam yo e. Kau pa Balei pa ban hikaya ngi ken. Bagi Trei Shitom jongi don ka banyai rengkat bad Balei. Balei try joki eke baro. Balei ba ai ngi jon kam jongi. Klam pep. Hap kan cok ya hapan buan hap kan padi panyai rengkat bagi Trei Shitom jongi. Tak kenapa nak hamsai ke Trei Shitom jongi. Kenapa kena jika Jesu pak banika yo petrus bahkan hon jong. Ba klam ke Jingkyrkhu jong Balei kamlong kam sesok je Trei jongi. Tu Jesu ai swa kan usaha jong. Jesu ko beriu ko Balei Along Trei Shitom hadu kata-kata. Pak utip ba wan ciri bertei Balei kaman jong Balei kupa. Tiban liok Balei kaman jong Balei kupa dan kam ke Jingkyrkhu jong. Tau Balei kupa eke baule. Tu le kumno Jesu i ba pan yo Jingkyrkhu dan lo ba Trei Shitom dan lo ba wat but wat lat kumno ban Trei Shitom ka we pa kong santam le Jesu ka e. La duai. Ipule gospel jo Markus no penengkong lai pusan tang step kina batia le duai ban le ayu bagi eke baule hakasisni hakatakasni kilong ki basaiso kimandra kiso kimandra Jingkyrkhu lalu ka jinga ro yo Balei lalu ka jasongu yo Balei klempep la kan hakarkom duai jongi le khamtam ka jingpan Jingkyrkhu Balei Jingkyrkhu le mek sutmu ki kam bangale menta ka siparo Jesu hang ne ka jeng krau Jesu upa banikai ke apostol. Tungit pe Jesu na makata. Ipule gospel jeng Lukas mo. Na ben riu kat ahar. Jua ben jiet ke apostol, kat angut ke apostol. Lele kumno. Mbe chu jiet tang dem chu perkat tang dem. Reu la de wai ho Balei kupa. Parro simen. Parpa de Balei kupa. Balei kupa ka kam ka bangar sale menta ka jeng jiet ke angut ke apostol. Balong kat ke apostol ke ban Trei ban nga banyak rap yang nga ban semti ke kam bangar kam ti haki. Wai bro simen. Dap wai bro simen. Le ki breu hakmat jo. Mar ka sing we ki. Ne pan jiet ki balong. Kini sulang tang kena buat pai ba. Hakane kane kenti le ki breu le jiet ki khat angut ke apostol. Aduk bakut kim sebelah nek baru khat ar weu pet no Judas mar kitu khat wengut Petrus ke apa siteng ji em joki kila atatin si pam Jesu kila ino ya kila len ya tang ba kata ka jenduwa ju baru simen kalong beseso haba kadu kini kiai nek bat par kalong sya ke apostol hadu bakut palala ban kamti pen ko boreki petre kam ju kane ko men ko para kade kajeng pan Jingkyrkhu Balei Jesu beriu do Balei kupa bakar kui ka kam ba kam san ka ba unsur sen ka balang ka ba unsur khot kana Trei bat kisi por arpo ade kata pan kam ti aki hang ning i ka jeng seiso ki kam ka ba Jesu le tu dua men hat ndau la Trei ki kam ke jam chu ka por kam sa ingi banya thambon ndau la stang ban im ngi ban sa Shitom sayap ikan mau ha gospel jong Matius na apan riu lai papra haket semeniu duai Balei opa ada kan ne kalong kepala ai ka kuri lai nga om kamon jenga kamon jome ngawan ne Balei kamon jome ale kam khoi kam kantang ai ka kam jenga kalong ka basoi so man so ba men kar khu ka pak da kata lo khot lo wer ka apostol je duai cara ba duai perkat ban ya ap ban ngasi kenta bat ban kan langkon Isa habakut kan mau ke gospel jong Lukas dan nong ar pulai sapan dia hak lemat pakatu sabat kut men semua kokpa hakti jome na IT la ka jong ka mense na IT me kokpa ki kam ka bangalale hak dik pertei paksan ran pak pai bangalale pad udah kut mesin punta pad Hadien lai skill mi pa da ka sinyap ka job ju teng ni ya ka jing Trei kam chu katto ka ne por ko masan pelse dal me pat pakai kam chu ki long baseso ki kam ko bal pan kam tek ran ki long baseso kane ka kamar ban ong hi pi ko men ko para
Panggil Shitom yang rock yo try song yo try biar Shitom. Hoi pin orang asal so orang yo Jingkyrkhu buan yo Jingkyrkhu. Tang bah bakut hi kelam ke Jingkyrkhu jong Balei, kelam ke Jingkyrkhu jong Balei ki kam jengi. Teng pergi beriu. Bila lek bah ko ne kata jam pakan tu kem poi ka thong kem sei so kaman ra Jingkyrkhu ki ki du Jingkyrmen. Balei ko to baro. Le sia chengi sanya ka bola jong. Hak jing la jong ada pastat ya no ka par ka koi ta khia ikti ki chat jong tengah dau Balei Jingkyrkhu kam long. Dei na nor ka ne ka dau. Ni ke mau ka sam che spa ar phenyo I ve ter nor wai sam le I ka tau lam da Trei te ka yeng. Lam da Trei don ya ap Trei ka yeng. Le no e ba ap Trei ka yeng jing ka ba mot ki dan kam ka Jingkyrkhu jong Balei ban sei so ban man toy ki kam ke jam ke man ra Jingkyrkhu. Pe ka ne ke to yang ni. Ba chai kedar. Chai kedar ha gospel jong Yohanes no ba I ve du khas I ve du pra pat Iwe san gong, Jesu ong ikini kitin. Klem manga pemla Balei eru em. Kau klem manga kita Shitom jopi ken pulom e. Rakim pulom menta suki ken pulom. Tega ikane kawamot kejadon kam haki Trei Shitom jongi don kam kejinyai rengkat baru Balei. Man nak kasi top ke Trei Shitom kabut kabor kejemut seperkat don kam ropan kenjok so Balei. Balei Jingkyrkhu kodok yang dia kam jenga. Tiap Yesus nama kata, uikai bi iksenran ke bon kam ke smart ke sting lagi kret di Balei, pak panikai ke, kan mau senran cenga, upakre ata di kena kemata kalau wei joki, bon pun ko bor ke, kelamu Balei pemlong, pi Trei ki kam pi Trei ke de balong ki kam peteng, rekat barnga baru Balei, dan kam nama kata, bagi kam ke campang Trei man la kasi, ba ngiken di de balong ki bahasa so. Te kumno ken ki kam kumno ken ngin yo bagi kam sing kelong baseso kumno ngin ken jo baru Balei kumno ngin jan baru Balei kena Balei Jingkyrkhu yang ni kumbang yo so mentan the gospel jong Yohanes no khasani we du pra Jesu ong yai sa pat nga the gospel jong Yohanes ba ong ipementan khasani we du pra ida kitin yai sa ba nga kadang hadu prasen Hadu prasen yai sa ban nga ada pia sa ban nga kitien bangakten ki sai so dang pia sa ban nga ikam je pi ki sai so dan kam ka jing yai sa kemun hablong silan tertat ngap Trei hap ta hamot mod ikam ke jam ni da ka jing don jo Balei para badon Balei ke baro ken salong kam ke dong ba sai so tuan ra Jingkyrkhu hane ka ju gospel Jesu ki bam yai sa ki tenat ki bam yai sa ban nga nan thang ki kita rekong thang ki ding kita biasa yang ban nga ki im ki pu ki seso baik para bangai nama kata pada bio ke Jingkyrkhu ki kam bangi Trei Shitom dan kam ke jingasa pada Balei kalam pep ngomong on de bastang ni wan sene pertai om de ka bor la jong om de ka jumut la jong de ka bor tau pada bening pada don jumut yang ni bad beton jumut yang ni Jingkyrkhu ka do yang ni jadi nama kata anak kan dia kejikai, kuah ben ong, pada Yesus hikai lah kejong kesenran, pan maki kita bernikai ke wepan, klem Balei Trei Shitom jengi kalong le no e, dan kesenran kita lihat sekali kata, kali I kata, bagi jengki kau Yesus, te kila, aduh betul spesial mentan, langat si bun si kita kah lu ong, leh dengar Trei ngade utang nong pop, meu bakoi babha kini kike ber, leh ngam dawa, kemudian ong nga sisa nga pakla nga klem chane ame Balei Jingkyrkhu ko do nga tena ma kata kamat panang kong banyo ya ke Jingkyrkhu apa Trei Shitom ke jingya sa ban imber bo baru Balei ya sa ka jingya e jong Balei ka pemru kita rengkat ba Balei ko operate ba Balei Balei ba plinat yang ni mo Balei ba ai ngi sipel tri suprakti Balei ba ai kamer ka phat ti happy te rengkat ban cooperation with God things will bring us blessings. Pi kita rakat baru. Tip Yesus kata menikah hakor kompas. So iki beriu senran ban sabtu. Gospel jo Matius ano banyew oh. Pa ni sa ay pi. Wat pin sa yo. Tit sa pli pi pe. Taka kajing im jongi, kadai kajing im jong Balei. Kajing im jong Balei. Kajing yap jong Balei. Yap hau Balei. Kamu dan kampan pan Jingkyrkhu. Balei bat ngin sayo Jingkyrkhu ki kam ke jam jengi ken sai so.
Ini pula cerita benangkong jong cerita baar jong Paulus sekenang Korin benang kat ar kandai. Kis Paulus dia tu eksen ran kenang buat waktu apa kan mau kajing eu blek labiang bapi. Belum aing kajing eu labiang ban im. Belum aing kajing Arab labiang ban im. Lada mangi ngilek kumno ngisim ya kahak takarkom pangetai rangkat bau blek ngadon kamyo blek. Tenar halo kan ikato kan ikanong rim pikan mau tu terwai baong nanyai don ban metrai ngicai ruai ka nanyai don ban metrai silen tertanya ya don ban trai barabang ngayai don yo trai nga trai don ban nga ki kam ke jam jeng kilong peseso dan ma ka ngom ta benang kong ya sa ke jeng ejo ai ci ejo ble ba arpan Jingkyrkhu no ble ba ai ni ipule hak ci ti jong Paulus pekho ci kinong kolose no benang kong khandai si pel ong aduwa na pata ju pi barabor Anang bapin jing tip jo pio blay kalong na kham janai. Aduwa barbon ta jo pi paki kam ki jam mapi le ki long ki kam ki jam basai so. Tayo Paulus wa berkan hang ne. Ki kam ki jam ki bagum no. Idan atal ki kam bagden pendap. Ki kam man sem jengi kam do. Teng bi ik breu ki sai so ki kam pakan jado ka spa ka pel kana tai. Ki kam pakan jam sem ba kim don. Kata kajing yo spa kajing Jingkyrkhu ble ka spa ka pel suki ka dalam sa air se ikam bomdong dan ma kata duai bagi kam ke jam pi kam sim jing emer sim jede jo pi ba ble jede jo pi ba kam sim jo pi ikam ba kan jado pi tre kilom ba se so baik u Paulus ya to ya kistan jo ha kolose pakini u Paulus ya to na mau la yo ka ji kai na jesuhi bi igruk sa jesuhi kai la ke jong kisan Tidak kata jadwal jengi, bakin saya so, kikam ke jam jengi. Kajing penun kam, ya kilat ke bangidon, Beliau ayang kilat, beliau kiwat kam. Kita kilat, beli yang kilat, bang lek kane, lek katai, pecah tai. Tengi dua beliau lat pitip, bangi miayuk kam biok jam. Bagi macam Shitom mangi pan oble pan Jingkyrkhu oble pan plilat pan plikalat yang iban tim hai ngadon kam ka bangadon kam kanu pangala kanu bamla teh abang ada wayo ble ngasan ya oble klempep ngasayo Jingkyrkhu bagi kam pangale ke lang Jingkyrkhu teh mentan ngal ya sa ba ble ba arang ya Trei bagi jinga ejo ble balai ong dua oble apa sao bagi kam ke jam kilong basania kilong basaiso maaf Idon kam sana au blay. Kalau orang pastang, ni wano blay. Ki kam cemi kam jong blay. Hap sana au blay. Ki kam pangale hoi. Kadang pengapan ngilap berkop sarong kadang jenga. Dia la selendat dia blay ba ai. Hap sana au blay. Ikan mau kata gospel jo Matius no ben riu. Apa riu tar. Pak senran ki pai bag kuslai kan ni katai. Su ong wat kuslai kan ni katai. Baik Islam mana kajeng crowd jo sim laku slai dan dot ike bodon kam pek te ki sim kasun pek ki tiu lili sabar kai ke bodon kam mon ong ini to long ki beri basania hau blai ki sania hau blai dan kam ma kan mau ni la dang i fe la ka kam ka jam jeng dang ngim sania hau blai ki sania ta ka bud la jong ta ka bud start la jong ki la jong jat la jong ni wan no blai hap sania hau blai ni kan mau ka sam lai pin nhiều sam lai pen nhiều nó vai sam wat kus lai wa dio le ba chane au ble sa pe ke epidan kam pe ke dan kam na ma kata ke bebut pasai so ke kam ban yo Jingkyrkhu no ble chane au ble wa chane tang hal de teng pin lam ki bre ke kus lai kum lai kum ta ki klet selendet juki kamat juki pedang ji im juki sadrut jing im juki danu ble hap chane au ble kam tama ka de juk Bangi idap tentang kecil huri ura keji kini kita ladang im sene au bleng inem poe cakatong. Teman-teman ka gospel Jesui ka tu ikai kenang ka apostol. Ba keji kai ka daya pianga. Jete Shitom je pi tang marawe ma kam lan nem seiso. Kan seiso sipor kan saban ka por ha ba maka kan nem seiso bisa pel habar bon kilir. Dan pel kam pakan jado pel kam pakan jamasin. Dan pel kam pakan jamasin la pel kam pakan jadoro. Dalam kata sana au blay kalau betul kam hadu kata-kata. Ban kam sai kan sana au blay boleh ka sam sao pu sao. Kai ka sao pu sao. Hi thu yang ni nor wai sam ong ngam job nama de ka wai lam, na job nama de ka sana jing au blay. Na bretli ki sana jing au blay pen yo blay kor kui kam ka jam janga.
to nganam ong kalandong kalakot pikan mau tengah cepet mau pi akan dia lek jung David batu koliat David tong kena cerai belang dan tong ding duk ban be ki belang ban so ki belang la daron kam koliat nong lek thma pau nam tong si ur ki ben man khrat ye man bret ye setai akan dia lek je ki David ngale ya kerteng jung Balei Balei ngachane Balei banyak lek nak menta jong nga ndai manga pitip kai ai bajia ya koliat riu ya le job do kena carai belang Balei ka jing chane au Balei ka ban ra ki Jingkyrkhu para bangai para lok beje nama kata don kam ha kane ka mesim chane au Balei pakai bangin seso ak jing emersen ji emdo jangi pipe saudong teng ki bru kim seso ki kam jangi ki Jingkyrkhu kim do Shitom kumang sendan mentang Trei Shitom baru simit kelamayo balik le dia Balei kan matang dia tip tanya ya ka bola jong ha bakado empat hong kepabuan kumno bagi nginyo ke Jingkyrkhu no Balei plan kam ni ki lat bangidon kala kon kom Trei kam ru mentan pi kesenran kita untuk kata nak bagi lenti tengah kemat juga ki bade kaja sesuatu penuh kam sejaka bakam siliu penuh kam sete melintang ke kam wan la de kumme kom Trei kam de kumme kom tong dok ha de kumme teng lam len ka bagi jai kam ka tu ka ju ngile iman la chu ta ka es ka emo bala baman ra Jingkyrkhu ing ape jisu psychologist panang ba ka sal ya ka jumut perkat jing ong film len betong to ka tanga kum ne chu bet tanga khmut jong pi khmat jong pi kam sate oi Balei kam ba kam jin liu pi hap to risk ong parek pi hap sadan ka jing ma pi la ban ngam pi la kum ne kum ta ta bala da pingam rengkat bat Balei le pesayo par kalau kum ta sisa ke senran petrus ki wai par kalau ngot sipang bun ki eke ipule gospel jong Matius lanong ba pra arpulai terter senran dan so po galing ki sulat thak kam kakate kam bor sisngi ti yo thia ka be kal ka baju paswut ye ki la jan kelas kaleng ki senran thara ki lai kila kelam Yesus mat dep Yesus mat tiap Yesus tu apa kado kau pelanggan dari bamla isane aka bola jong teki ong Yesus harap yang ni atau Yesus ula penjajah kan ya ka parke puas sil yang kedua dia nama don Balei para bangai para lok be kajing im jongi ka de kajing im chong ling apartheid jongi ka duriau ba dai mangi baking ling ya kajing im lejong agar jengking liang jengi kita buang jeng art pelung Lamare ke jeng em jengi penuwit ke jeng em jengi lada piking marway kan mau ngin sangam jelop tangi yok jikai nak apostol pat kumno apa kaduk try rap yang ngilangam jelop sane au Balei ra Yesu be haduk bagi langok te brio yu kumne wat kala kakang yu tentang ni kisah tu saya ketar no Balei bayang hilak macam ni pleng ubadan rengkat bangi pikan mas ka weru kaju gospel jo Matius nak hasau at mulai habab di sudah Trei baru sisngi bapa aksenran okey pia chong leng cumpan aram lade to nang le de leng ngasawan le klam man pon me tang step perngam uwan ki utai bla ya halo ka leng plum halo ka duriau ki karangai ki ting buat bekerja ngade mengal Yesus perlok cupi bayar rengkat bat pi. Tekadu karbai Petrus ore Yesus dei mame cak yang abangan man. Ale. Petrus rengkok yai plung tu ha duria. Tapatang jenjang atas tip de Yesus tip si de orang ai ngam no. Ada kata rap try de Yesus la bat la. Ti kan ni perlok be kai yang ni tengi chanya ka bola jong chanya ki but kum ning ta halam Balei ka long le no ai tele makata sakawi ka mar ka banga kwa ban ong hakane ko por tele kan panwan ra Jingkyrkhu pitip ching ong Jacob ba khoi ka Jacob dang ka wei ka ching ong hak che thi ching u la nong ba saw nyau pra ya jan ba Balei ya jan ba pi ya jan ba Balei ya jan ba pi kum no ya jan ba Balei don bun kom ya jan ba Balei JOWAI mela omne je pusan sepang ke jong Balei jane ajeng baru Balei je putun kam ke lat bo ai ngi kisahkan men ke kita ke jan pengen Balei unum ino yang ngi Jingkyrkhu yang ngi teng bi ki beri ke betuk iki im ko ba im ki ba par ki berusna
Kisah kiplung kibam. Mamul belum rakap bagi ajan mau boleh kam sim jongki kam sakramen jongki kibu boleh hak madu ba kata kecing bu hak madu ya rab ki pansai so ai kam ke jam jongki te perlu bi pra bangai ke ingat ba ban orang ne kapor ye si kai bangaban bu kmat jongki kan mau ti Trei Shitom jongpi janga ya kan no kono kam ngi le kam sim kam ba kan jado kan kono ka plan ngi don klem uble nginam la nginam sai so inam yo Jingkyrkhu tabangim yo Jingkyrkhu gido Jingkyrman kay no pasesin bado Jingkyrman kajing im kam long su tanama kata nahi kwai kwa banika ya de ipi tu min Trei Shitom rakat ba ble nya rakat ba ble Jingkyrkhu ble ino yang ni nanta ngakwa ban pekut kay kani kaji ya rakat ba ble kay kani kaji Trei Shitom ban yo Jingkyrkhu rakat ba ble nang kong kay yang ni ba chua pin Trei wat kret ban JOWAI Suara pensain don panjang mana boleh, baik boleh ngadon kan dia kejumut, pisau kum no boleh, siapa boleh kum beriu, kum ke beriu, pelak beselap pelak banyak kan, dan nama kata dua pastang, nadu pastang, anak nuksa, teragi samlai ku abang nyetok sangkurim, kapat no boleh, aku abang nyesong bat kala bat u boleh, atau kan dia kejeng kuat jeng kadai mo, sebab boleh penil nanti yang rap yang boleh, pandai pelias tangi kata, nanti petang be banduai haduk dakut jingim yai petang JOWAI man la kapot parabol bleu kurku ya kacang kha chom man jumpi kabamot kani ba ngene ngono kam istang da kabaduai bandang la yo ya ka petang ban JOWAI biang ya ketua kam ngene yai pan yai kerpat yai tit bleu srap yang ni pati hang ne ru kabanang hikai ngi nga kwa ban ong ipiru Gabriel swaban Trei ki JOWAI. Dah kena dap Trei ki JOWAI. Tip iba Trei po office, iba Trei hayo hat, iba Trei halangka ki JOWAI mo. Hakot JOWAI ka balang Katolik ka kot lenti beneng bagi kot. Ka jon ka jika ki JOWAI swaban Trei. Ka JOWAI ndala dap Trei. Pek kumbang JOWAI swaban bam, dap bam tu ki JOWAI. Ngai ngui boleh nam tak ka jeng bam. Ingat kita kerja bang kabangi bam kada kaladok kelas 6 yang ni yang sekat ni belum. Tu kumcu apa plan ni kan ko kam ka jam ni Trei kan no kan JOWAI atau JOWAI petang ka ban JOWAI boleh coba ngala le Shitom Trei me ba pen so ya ka. Wat sa kini kita kan rung ka bangal Jingkyrkhu jam petang ban JOWAI. Pat ndang la yo iso ngo yo boleh par kom ta. Terima kata dengan ni aku aban tu ngin ya tu ngin setengah ke kam jeng kita JOWAI dari kapan JOWAI pekut dari JOWAI pengen ye baik kam jingi kalau kam ban ra Jingkyrkhu te aku boleh pi para bangai balik ngai ni jeng hikai barit ngai ni yo sembo seperkat banyak ngi kimi kepa ngi kebalarang ba baik ka ki khon jingi kiri ake jeng kena jingi kim tip su ye kini kisu krekot na nan dat krek na tai pakado po jeng fel balai kim pat hikai ban JOWAI boleh Jingkyrkhu ye kini JOWAI kamut de tang ban JOWAI kita JOWAI bala bang krek dak kin hon bala JOWAI pami na no na masim jong pi boleh Jingkyrkhu kan ka jengmut jenga ka sain dor jenga adon kan itu boleh me ong no boleh so bala da mem plan rakat ban ngar so fel klam me ngam long hal bila kata ko boleh Jingkyrkhu sena ma kata aku boleh ngad waket boker bengi pi penyo e kan ka jeng kan nem ma kot ta step bangin ban sautu baga jeng Trei Shitom klam boleh kalau no to boleh jong ka Jingkyrkhu haki eke bangile laki long barit ni ba kraw laki bangi Trei Shitom hadu kata ro ni bangi 4 Trei Shitom le Jingkyrkhu ko do ngi hande kam tambo ble Trei Shitom ya ro ya piki pa ble ni long ki bre Trei Shitom ble so do daras komba ong o Paulus ko ekti jo sikinong Filipi u ble ba bala ataw ya pi un ari ang papidan kam sap siti Paulus sikinong Filipi la na bana kon rio just nang ki the men ki nong swa mat swa jingi boleh lo thai se ye pi se kan ko thai un airu ye pi khao kamot yo tu khao da ka Trei Shitom yo tu khao da ka channel boleh to da makata ki pokok kan step bagan sikai niam kan a Jingkyrkhu yang ni dengan dua pekut boleh try kan rat boleh sibon me ro me so me ro ye ki Trei Shitom jo ki senran jo me apa me iba kidang bakala ki klet ye me kai ki ban long ki bachane ame hikai ke ban Trei Shitom rekat ban boleh hikai yang boleh barok ke Trei Shitom ban yo ka bam ka ji ban yo ka mai ka ji
Arab bakal jingyo eka dak le Shitom jangi pada ka Jingkyrkhu jame. Kerkhu yang sangat yang man bangi dewa me nak petaki ka bangi le sebab Balei kerkhu ka do iki ban ngi ai songo berboy me ngi pa ni kine daw Chris Trei jangi amen. Kabura mau pa berkon bara mesin berkon kembali long ke bana kong berjumata berbara bo junam la junam amen. Try udon ringkat batpi. Pakai Jingkyrkhu jong Balei betul bo berokpa berkon pa mesin berkon kan her halo jong pi. Balei sibon Balei jong Jingkyrkhu Iaki Trei Shitom jong pi.